Šta je, čev? Ma ništa me ne pitaj. Ne merem vam objasniti. Morate vidjet. Evo ja čev imam s harmonku. Jarambi svirat. Ja pomalo radit, pomalo na suncu ovdje zatvorit oči i pikunjat. I došao mu za ovu muziku pjevošit naše srdalinke. Ma jakove sad. Nego one što bi Allah mu rahmet Duce i Behka i Nana u mene znala. To mi je čev. I to što s Rajom ovdje nekad popriča. Čef je putovat, odmarat i upoznavat nove ljude. Čef je širit ljubav. Čejf. To pitajte ove iz ministarstva Čejfa. Oni će ga znati. Njihov je to resor. Nema ga slično u svijetu. Sarajevu bilo Čejf da ga ima, pa ga napravili. Svi smo mi ministri. A Čejf mo bez budžeta. Za svoj groš. Čejf mi je kad sjedim u kući sa svojom djecom i mužem, eto, nema da biti bolji čejf. Znam da čejfim, ali vam kazat ne umijem šta je čejf. Da li ovo što se ezan i zvono grle na čaršiji? Da li što mogu sve, a Bog me ne moram ništa? Ko će ga znati? Kad mogu sve, a ne moram ništa. Dobra poenta, tu završavam. Teško meni jadenoj, u Saraju sama. Teško meni jadenoj, u Saraju sama. Hajde jadna, deder jadna, hajde jadna, dersli jadna.